Nkuko mubizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. Mchinje mtu hapa. Iko wapi? Yuko hapa nyana yimba hivi. Mko wapi sasa? Mrudie sasa. Amunichunye. Mko wapi sasa, nimeonesha nini mko maleo? Mareo. Mari. Unatoka wapi? Ngogochi. Tena wewe. Ariko se Mareo. Nasu ukoze. Tena hivi ni jamaa. Wewe mchinga ukoze ki mu byukuri? Eko mwana utafuta kuni. Murashaka iki giyo? Ahubwo ngiye mfite ikibazo. Urasaze kakanje. Urasaze mbimenye. Nase habaye iki? Ndugu yangu. Oya habaye iki mu byukuri? Wajinga. Nyine habaye iki mbwira ikintu ba. Rusaro. Ukara gatatu ka Rusaro, Rusaro. Karanyirukanye mbaya sana. Rusaro nzize. Rusaro bwana. Unacheka nini sasa? Ureka mubwire. Mesabona ka filimi urimo kwiruka nkunga Rusaro. Na wakuri inyuma. Ntago ari wenyine ndugu yangu. Harakandi kakobwa kajana muri quartier kameze nk'igeni. Setwana. Abakobwa babiri bakora. Diamond kahaba mbaya sana. Ariko simareka nkubaza. Ni gute abakobwa babiri bakora? Uzi ko ari kubabona mufite imidigi ukumva ari wajango n'ikigega kirimo gusa. Arafuye kire kipeti mbona kina ukimbiza. Gwagwana uresha nifoni ko kurwangana muri quartier urukubungana noze n'ikibanga. Ntabwo urwo wacanga. Ariko tandukanye uriya mwana utandukanye Fabrice n'abari abakobwa. Urumva? Ura Fabrice ari bikintu bita amagini. Urumva? Amanyabingi n'amahembe bitega buryo. Uriya ariko ubundi ari we jehora. Ayi base abakobwa babiri we ntago bakwirukangana. Oya jewe usibye n'abakobwa babiri. Niyo mwaza muri abagabo 8. Ukunga nuko. Jewe sinjya ngira ubwo nta kintu njya none. Jewe kiyawo. Nta muntu wanyirukanza. Wewe uko nenda wapi sasa? Ko? Murajya sasa. No kuvuga ngo rero mfite ibibazo mu rugo. Shidagani sasa. Nyine ikibazo mfite ureba nka ntuza mama Eric ibintu yakoze. Yaje afata yanzu arayifunga. Nyumba yangu n'ukuri kw'Imana. Ngo ntabwo nemere no kwinjiramo. Kandi urabizi ko nta deni nkuriho. Akona deni kabisa. Njye ndashaka wabuza n'amasezerano umunyingingira umubwire ngo rwose ko mbifite uburenganzira. Vieni jamaa. Nitaingiliaje mambo ya nyumba ya mtu? Ndijera gute mu kibazo cy'umugabo n'umugore? Ese undi mugore mwapfuye iki? Reka byose niyo biri ku mutwe buriya no. Maji bitakubaye. Ndakucinja. Ariko sereka ndakucinja nini? None sereka nkubaza. Ntugira ngo njyane wafatiranya ara kuri hotel ugashaka nkubita amabuye. None sereka naize kagucinja sasa hivi. Nyine reka nkubaza. Fasha umugore ukufata umugore w'umugabo kamujyana mu byumba nka biriya. Ntago baraga. Yaba umugore wanyishingashijeho. Anyishinza ambwira ngo nganataka dawa. Anataka dawa. Uratakaga. Hapana gutaka. Alikuwa anataka dawa, alikuwa gushaka umuti. Kugira ngo kubone wari mu by'amafaranga. Ndaho no nyumvira. So umuti urimo kuvuga. Hari aseno ni kuri formation wari ujya ko. Mimi sinajua mimi niko docteur. Wewe? Sasa unjo. Sawa. Wewe gusa ibyo reka tubyihorere. Ni bya bindi bavuga ngo imboga iyo zizanye nyine umuntu nawe ariko reka mubwire. Nyine tujyana ufatara amasezerano tugende tuyamwereke ariko usiganye n'utwumva. Amasezerano tu? Sawa. Nta kibazo rwose. Lakini mtoto wangu unanikimbiza kweli. Oya, ko nawe aho ngaho urakabije. Wewe urakabije. Burangiye ntabwo bajya ngira. Niyo nagenda mu ijoro rimwe gutyo. Niyo mwaba muri abagabo bangaye. Njewe wala tutu ni mashitani wale. Ariko sibyo nibiki. Jewe ni dondo. Wallahi ukumba wewe. Unaogopa mtoto. Huyu hapa. Huyu.
Waruvuze ngo ntabwo mwana ngo nase ko wari witse imbere yawe ngo ungesheje ungesha se wagiye unyikoreye none ngaho ibyo tubireka tagira n'utumenya urimbwa shaka kaburimba kundusha urimbwa ebyiri ngwino zemere kahambira nubwo nabimbuka none umuntu wari kwikangasa ukaba uri rukanga mbere aya twende tumwende nikatafutize zile bora acha urimbwa shaka na kweme none ntabwo ngena aya zira kimbia mbele yangu sawa kukumbuka unaenda wapi kuna kaa hapa tu nisubiri basi nikazaliza maporo ndaje siza maporo siza masezerano yuko kote naleta sawa arudi amanzi tusikiri yake Uraho neza nyamanzi muraho Mario se abarimo reka Mario aheruka inasa ahubwo reka yawe yagiye he buriya no kugenda amaze igihe adahari kuko urabona n'impamvu mbaje gufungura inzu ye no kugira ngo ajyemo akayaga subizi se ko yashinze ibintu bye byose amazu yose ni njyewe ugomba kuyacunga no kugira ngo ajyemo akayaga nta kibazo sauza kumubwira ko ndikumushaka nyine bwo naza wenda uzabimenya ariko uko byagenda kose ndabizi ko atazatinda unuvuga akajwi k'umukobwa hano kagororotse nawe kubanza wumva nabi uriya mukecuru ni wa mukecuru wishuza ibishingwe n'intuza n'amafaranga y'umutekano Jamanzindu ninda wishuza ibishingwe kweli jamaa wewe mjinga sana wewe sheri wangu karibuni sheri muni sheri wangu bana unasema tena wewe una wivu bana karibuni dadangu sasa huyu jamaa vitu gani hapana mimi sindi fasi na unjengewe na urabona ko mbonye umushyitsi umushyitsi n'ibibazo dufite bibazo gani sinishita zako basi mimi hanifate hiyo Kamaze nakira umushyitsi ugende mu rugo ndagusangayo. Wegenda ndagusangayo. Wajye uba umugabo urinda ijambo ryo koko. Jambo gani sasa? Ukarihagaraho kumva ko bivuga. Uni sheri wangu achitu. Oya uduhaye iminota 10 yonyine. Iminota 10 yonyine. Sasa. Reka mbe nicaye mu buzi. Unaenda wapi sasa wewe? None se nyine reka. Tena wewe jamaa. Kanda vuta iminota 10. Soft kibazo cha service. Chunga sasa wewe. Kwenda kwanza wewe tukapa. Jinga wewe. Baby kwa bwana. Unacheza na mimi? Ngusufashe. Ako mari. Basi umva nkubwira akantu gato. Sina wenda kupiga wewe mjinga. Unapiga wewe. Ugenge amazi utoshaka iki kweli? Wambabariye ukamfasha. Kandi sha njamaze. Uranserereza bya. Nyine njye ntabwo nguserereza. Nyine umutwe kabisa. Nyine nta kibazo. Wewe wacha mimi mvugana na sheri. Nyine wamfashije se ko bose nituba tuvuyeyo cyangwa tugezeyo. Wewe unanisumbua kweli. Unanisumbua kila siku wewe. Nyine mbabarira imwe. Haya. Sheri. Kwa hapa. Wacha ni minota mikenya gato. Wacha msaidie uvye. Gifite ikibazo cyihutirwa reka nyifashe gusiga hano ku rugo. Genda ukaranga zira afisi zihari na ira nkoko ndaje twirira. Mwese amaki. Inkoko n'amafi. Sasa. Mimi ko boss mimi nakura kuku babi. Akabikaranga. Akabikaranga na mukabivanga. Sasa. Ni chamba fi kuruhande na nkoko kuruhande. Mimi nakora kinyi nataka. Imva nyine kubwira. Bura ni kibazo tanje ntabwo cyihutirwa cyane ntabwo kinakomeye. Nasema cyane isa nyine twagenda tukagikemura ahubwo nabwo bwa mbere ngiye kurya ifi n'inkoko bivanze. Reka none tumuninde kugira ngo akurindire tubanze tujye tugenda. Karya amapi cyane tugenda unaanza kusema yakula wewe. Wewe tu wacha tumbo yako. Nose kuna shida yako twende tumalize bana. Wewe jamani. Ikibazo cy'uruhu. Twende tumalize shida yako. Aleta tumbo yako mbele naba mbili. Sio asini wao. Aramse. Jendo Kristo. Seneza. Makuru. Neza. Hano mwenyine se? Ni njye uri hano gusa. Ya. None se Gigi ntawe hari? Gigi yarari hano ariko sinzanagiye. Yagiye kare se?
aba yashize umwanya. Okay. Namutegerejeho gatoya nkareba ko yaza. Mani ishimwe isuza. Wese waje gukora iki hano? Narakubwiye ngo ugende unyibagirwe. Sinzi niba utajya wumva. Genza kugusura nurangiza undebe nk'ikimbwa yanze undebera ku bitugu. Nta n'isoni. Izina rya Yesu. Ese turabanze? Ubu ngubu hagati yanjye nawe turabanze. Muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo Gahini na Abeli bari inshuti, ari abavandimwe, basengana, babana, bakurana ibintu byose. Nyuma umwe yica undi. Gusa ntabwo byarangiye amahoro, byarangiye nabi cyane. Rero ngewe ntabwo mbishaka, ntabwo mbyifuza pe. Tugomba kuba inshuti kugeza dupfuye. Hano nta Gahini na Abeli uhari, kandi hano ntabwo turi muri Bibiliya. Njye ndi umukristo. Byumve neza. Ariko njye ndi umukristo. Ndi pasiteri. Ndi umukozi w'Imana. Ugenda ugumana ubwo bumanzi bwawe kandi ugenda unyibagirwe nkuko bagiye ibere rya nyoko. Ese we kusetse? Bwa mbere nakumva umuhungu w'imanzi. Bwa mbere. Ese ibyo biratangaje, ahubwo twabishimira Imana. Salamu alaikum madamu Nyama. Wamuhindura izina. Salamu alaikum sikusalimia basi. Nikusuhuza. Mama Nyama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hapa sasa. Tunashakaga n'icyo. Ngoja bana unaongea mu nyumba mtu sabira kubera ruhusa bana. Naona kwa kai sasa. Mama Nyama. Kubera iki? Angalia mimi. Ukifunza inzu. Hii ni nyumba yangu. Huyu bwana yako, mugabo wangu. Ni wame amafaranga. Wose nipatia nini? Kandi twarakodesha. Sinje sari kodeshaka. Uvuye kumuregera? Ariko se bi. Avuye kukuregera? Sasa. Mwacha ingie. Mureke yishire. We. Amafaranga yakodesheje inzu. Nayo mu mbaraga zanjye. Urabona adafunze kofi? Hawe yakwirwa azambwira ibyo ngibyo ngo yinjire kwibone yinjire kuyibone. Mureke mugabo yinjire bana. Usiye boss hano. Okay. Mari wa amafaranga yanjye. Sasa angalia. Amafaranga yanjye. Amafaranga yanjye. Amafaranga yanjye. Angalia sasa, angalia sasa. Amafaranga yanjye mari. Mimi niko na pesa kuzana na gari sasa. Indaya zirahuye we, indaya we. Nga, urabona hano arimo kushaka gukubita? Sasa ubwo nyine ubwo muse mbibona. Maragani sasa. Umva. Ntabwo nabafashe. Ikintu cy'ikigabo gitanga umugore wacyo ngo bamufate ku ngufu. Sikia sasa. Kinugabo cy'ikigome gusa. Mwabigambanye mu. Hapana. We ntabwo wambwiye ngo ugiye kuma umuti. Warangiza ukagenda ukanjyana mu byumba. Sasa. Ntabwo wari ugiye kumfata ku ngufu wowe. Yashatse none kubigerageza. Ndakupigaga. Ibi byose nakagambane kawe nawe. Ungambane wowe. Sasa wagiye umbwira ngo ugiye kumpa umuti. Sinidawa basi nikupatia. Ukanjyana mu buriri. Ntabwo umuti naguhaye. We waje turuka he? Waje turuka he ntimwari mwabigambanye. Ndakupigaga njya. Umva. Marewa. Kangufata ndio utavuga ngo nakurishije no kuvuga. Nta mafaranga yanjye. Ibigabo by'ibigome gusa. Nyine wamugurije ngaho. Uyu nguyu ni uhora ukoshya. Akoshya ibibi byose kubera ko akurusha amafaranga. Irangiza akakoshya ngo agenda afate ku ngufu ya. Ubu yanaguhaye n'amafaranga kugira ngo afate ku ngufu. Kwirirwa muhohotera. Warangiza ukagera ko no kugira ngo umereze abagabo bajye kumfata ku ngufu. Ibitari ibyo mutama amafaranga yanjye ndajya kubareka. Iri ni hohoterwa rikorerwa umugore. Genda bareka. Kuko ni yaza n'iki. Babiraya mwe mwabigomemo. Nyache basi. Reka tuvugane. Icyo mukora cyose mutaranye mu amafaranga yanjye. Murayampa, mutayampaye murambona. Unajua kisa nani? Unaona kuna fasha amashati. Oya mare wari kubwira. Urabona umugore wanjye atararozwe. Urazi ko yaranci ijosi haki ya Mungu. Urabona atararozwe bira ni ibintu by'umuntu muzima. Uravuga nuko sibyo nsabikoretse ku Mungu leta kuwa. Urumva sabikoretse ku Mungu. Ninjoro none ni amakofe ni imigeri na amashope nuko uko tubaye. Haki ya Mungu. Aricyo tabona se. Mbaya kweli. Ariko nkurikije ibintu agukoreye. Nako agufasha gutya. Utagiye ngo nanjye nagufashe gutya mu buryo bwo kukwanga. Hari buryo bwo kwikora mu isoni. Ariko mva numubwire. Hari agatekerezo ngize. Bari se turi inshuti sana. Jewe urabona ufite amafaranga asubize.
pesa uko nazo. Ariko ntabwo nakongera kuyapfusha ubusa njya kukodesha handi hamwe njya kuba njyenyine. Ahubwo se wacumbikiye byera nk'iminsi 3 akabanza akitekerezaho. Mu by'ukuri akitekerezaho yamara kwitekerezaho none nkazagaruka byibura nk'umuntu. Suzi ko mfite amafaranga. Sinjo vile. Tutakuwa tunakula makuku, mafi, turarya inkoko turya amafi. Si unaona tumbo yako? Umutumba? Hapana, ntabwo ndi kuvuga umutumba ndugu yangu. Nasema inda yawe iji kubaka. Najua rukarango rwangu. Si unafika nyumbani sasa nakuomvisha kuna nini ngaranze? Ndi yongeze wawe. Mu rugo hari cyo pare sasa. Sinaona. Sikwaje ngo ni bya bindi abazungu biteye. Mimi njo boss bana. Akagira ngo niyo zana amafaranga tuyerye sasa. Acana ngo twayarya byose. Nta no twayema. Iminsi 3 ngiye kubi wawe. Byibura ukagira gute ukamfasha kujya ngo ndebe ko kila siku kuku pombe buri munsi inkoko n'inzoga. Ufite gare? Hapana. Ese pombe sasa. Na pombe bia byeri bana. Uretse ngura byeri. Wewe iki nikuvuze si ngombe ko na pesa ufite amafaranga. Ndakuchumbikira sina kinugura. Hapana. Lazima ulete hizo pesa zana amafaranga tuyarye. Tugende ubinkore. Chovire bana. Ndakuchumbikira. Uri munsi urarya inkoko tukarya amafi tukarya. Musari kindi ki? Twende bana. Turaza ducana mu isoko. Ugura inkoko. Turebwize kuko hapo ndabyo ntakibazo. Ekuza mama. Mama nshobora byose. Wa mwana we wajya untwara gahoro ukamenya ko ndi nyoko. Mama nshaka amafaranga. Ngo amaki? Amafaranga muri iki gihe tuyimo nta mikino n'amafaranga. Ako wa muzima uburanya k'amafaranga ngo nyakure. Baho tuvuye twari kumwe kubonye ntange ntayo bampaye. Ahubwo se mwana wowe watuje kwino ndangamuntu dufite yanjyama nzindutse. Niyo ugiye kuduhesha iki amafaranga. Noneho namara kuyama nzahita nanjye mfata bya 50 uko byakabaye bite mbiguha uyifatire wowe ubwawe uyibikire. Mama ngiye usubira mu kazi. Ayiga mana Fabrice wenda kwinginze mwana wa uko kugiye gusubira kwiba ndakwinginze wisubira imbabare. Aridira mfitanye na kiye usiye amafaranga. Ami ushobora byose we mu izina rya Yesu we Fabrice. Kware ungezi umva rusaro nagahenja mahora tahe mu rwabo. Saizi njo kulamusha mutu. Uguze byabaye. Nini sasa? Uzi ko yapfuye. Nani? Tubaze zo protungura. Nani? Izina ry'Imana. Ndi si yapfuye. Nase nuzi ko nuza mama Rusaro twayankureje Aisha. Rusaro? Ko yapfuye no kuri kuri. Ule hajati? Hajati wa wundi nyine wa wundi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siko mbyumvise neza kucyana. Bana bana. Rudisha nyuma nisikie. Subiza nyuma nimvirize nange. Nese ngo subiza nyuma numve. Nese subiza nyuma amatangazo bo. Nta matangazo bavuze mu matangazo yo ku. Mama Rusaro amefariki. Oya yapfuye. Rusaro Rusaro